Čiste, mamuti su životinje koji su živjeli prije 4,8 milijuna godina i spadaju pod dete prvosiceda, a sad spadaju pod proteinski prah. Da bismo mi uspješno napali Japan, trebamo znati kakav je on. Kao što vidimo na ovoj mapi, on je okružen vodom, pa će nam trebati najbrži plivač na svijetu Michael Fred Phillips i onda ga kreniramo uz pomoć tog nefarija. Za naše vojnike koristit ćemo Kuturn vojnike iz Mongolije, koji su postoji od 1260 sve do 1360 u zajedničkoj eri. Nakon što sam zapravo nešto pogledao po prvi put u svom životu, saznao sam da je Kuturn zapravo praunuka od Čengis Kana. Malo širenja različnih informacija po internetu nikome nije naškodilo. Sad uz pomoć gospodina Pipodija možemo tići natrag u vrijeme i uzeti Kuturna i klanirati ju uz pomoć tog nefarija. Jako mi je teško reći što imam na pameti, te su riječi zabranjene na majmunskoj planeti. Sad, za plan napada, sve naše trupe će se naći u Busan, Ruki, u Koreji i onda Kuturn vojnici će se popesti na Michael Fred Phillipsa i onda krećemo rano za Tokio. Nakon dolaska u Tokio radimo distraction pod nazivom Britney Spears koncert, sa nadom da ne budu skužili mene i moju vojsku. A sad napadamo direktno mjesto gdje je predsjednik Japana, Fumio Kishida, i vam pokazujemo voćni vrt, multivitamin, okus nektara jer je on zapravo ptica. Jako mi je teško reći to što mene muči, kad se izgovori, jako gadno zvuči. Sad, nakon uspješnog zauzimanja Japana, možemo legalizirati League of Legends kao nastavni plan u školi. Hoću pičke, hoću pičke, hoću pičke, hoću pičke. U današnjem segmentu nema zaključka, jebite se.